Gura dekoderi ya Azam TV utandukane n'irungu ku mafaranga ibihumbi 50 gusa uhabwa dekoderi ya Azam TV hamwe na antene parabolique yayo tukakongera na abonema y'amezi 2 kuri bouquet ya Azam Play. Kuri dekoderi ya Azam TV ushobora kureba amasheni y'amafilm. Who's with me? Amasheni y'amakuru. Et on peut faire aussi beaucoup mieux. We need the people. Ibyo twifuza byose twagiye tubigeraho. Amasheni y'abana. Amasheni y'imikino. And trying himself and scoring wonderfully. Amasheni y'imyidagaduro. You can join in now. 1, 2, 3. Ndetse n'amasheni y'igihinde. Gana abaduhagarariye mu gihugu hose maze ubashe kwigurira dekoderi ya Azam TV usezere ku mashusho acikagurika. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam TV ukoresheje MTN Mobile Money ndetse na Airtel Money. Duhamagare kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.